Zdravo, Nedim Ramić ovdje, naš i vaš advokat za auto udese u St. Louisu i imao sam, klijenticu, starija naša žena i nije mogla da dođe do našeg ureda. Nazvala me prije par dana, kaže Nedime, imala sam udes, nažalost starija sam, trenutno nemam auta, ne vozim, nema ko da me doveze do vašeg ureda, volao da popričam sa vama, da sjedemo. Nije nikakav problem. Mi smo u mogućnosti da dođemo da vas posjetimo kod vaše kuće, u vaš stan ili da se nađemo gdje god vama paše. Jel? Isto tako možemo sve završiti elektronski. Dosta naših klijenata, pogotovo sada kad je bila pandemija, znači uspjeli smo sve riješiti elektronski. Ne morate znati toliko o tehnologiji. Sve vam pošaljemo na vaš telefon, vi možete sve potpisati na telefonu. Tako da ako imate kakvih pitanja, ako želite da mi dođemo kod vas da vas posjetimo, nije nikakav problem, nazovite nas na 314 352 6800. Hvala i prijatno.